Babukeli bempuma Kapa TV, sanibonani, dumelang, absheni, molweni and hello. Mkhulu Hoti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ilangi sebenzela khona umsebenzi wami wethongo. Mhlawumbe umsebenzi wokukhulekela abantu, umsebenzi wokuphakamisa abantu, umsebenzi wokukhulula abantu ebophenzi bomnyama. Namhlanje ngizakubona ngizokhuluma nawe futhi ngizokumema mntakababa. Each and every Sunday, 10 o'clock, inkonzo iyangena e131 Marshall Street, Johannesburg CBD, rightly ngaseGandhi Square. Uma nje ufike eGandhi Square eJohannesburg CBD, ilana nginenkonzo khona, la ngikhulekela abantu khona, la ngivula khona into zabantu. Mhlawumbe inhlanhla zakho zivalekile, awutholi umsebenzi, awutholi imshado, awutholi bantwana, ibhizinisi lakho liwile, mamela ngwaneso, ngizokusiza. Lana kule ndawo, ngilinde wena. Ngizosebenzela wena, ngizokulungisela. Mhlambe umuntu umsamo wakini uvalekile, into zakini azikhanye. Mina ke ngiyinyanga, ngiyumprofeti, ngiyisangoma. Abantu abaningi they say bona, hey thina sivemanzini, thina sivuma kwini. Lana kule nkonzo le, sisebenza ngamanzi, sisebenza ngomoya, sisebenza ngemithi, sisebenza futhi nangeyiwasho. Kungani na? Yingoba umuntu ophethe le nkonzo le umuntu kamoya. Mina ngumuntu kamoya, ngumuntu ohambela izinto ezingakayenzeki, nezinto ezakele emuva, nezinto esisazokwenzeka. Njengoba impilo yakho namhlanje ivalekile, isambulo sikhona la kule ndawo, isambulo sikhona apha kule ndawo. Into zakho zaqaqqa, into zakho zawulunga, ngoba apha kule ndawo kuneyinsebenzo ezikhishwa njalo njalo uma umoya uthethile. Xa umoya uthetha, sikhipha okanye kukhishwa insebenzo zikamoya ezivula impilo yomuntu, ezikhanyisa impilo yomuntu. Kunabanye abantu banamabhadi, into zabo zivalekile. Uthe uyakuphi, uyaphi na, wathi ufunani, akuhlangani. Ndithi kuwe, ndinomlayezo for wena. Konke kuzawukhanya, konke kuzawulunga. Wena yenza ukuthi ufike la kule ndawo. Mhlawumbe usuka eSoweto, Pretoria, Eastern Cape, Port Elizabeth, Gqeberha. Abanye basuka from Cape Town, abanye basuka from Mpumalanga, Limpopo, wherever you are mntakababa, ngiyakumema la kule nkonzo. Each and every Sunday, 10 o'clock siyakhonza. Sibiza amathonga, sibiza umvelinqane, sibiza amandla ngokwawo. Njengoba ugula namhlanje, kunesimo sobuthakathi esakuvala wena. Njengoba useGoldini namhlanje, kunesimo sobuthakathi esakuvala wena. Kunabantu ukuthi they were once rich, kunabantu ukuthi impilo yabo ihamba before, but namhlanje impilo yakho ihamba slow. Kunzima ukuthi impilo yakho ibuyele kwelazinga eliya. Kunabantu ukuthi ama-contract wabo abasatholi manje, konke nje kuvalekile. Mamela ngwaneso, lana kule ndawo lesizokukhulekela, sokuphakamisela umsebenzi wakho. Njengoba ungena imoto, ungena mizi, ungenani, woza la kule ndawo uzobusiseka. Woza la kule ndawo uzobusiseka. Kuwe mabhizinisi yakho, kuwe ine yakho, awutholi umsebenzi, awutholi ma-promotion. Kunento ehambayo phakathi kuwena esiswini, kunedliso elihleli kuwena, utla ngwaneso rekirong wena. Lana kule ndawo, sizokukhulekela, sizokulungisela, sizokuvulela. Kukhuluma umuntu oyinyanga, kukhuluma umuntu omkhulu, kukhuluma umuntu mhlawumbe omprofeti wakwantu. Ngisebenza ngamathonga, ngisebenza ngabantu abangasekho, ngisebenza ngeyithunya zikamoya, abantu abakwaziyo ukuthi bakhambele phambili. Uma uze la ke ndawo sikukhulekela, amathonga kini ayama asukume ngoba usuku ungena endaweni kamoya. Njengoba ngikhuluma nawe wena umuntu ogulayo, mhlawumbe uyagula usemakhaya, uneyinkinga, usuzame amanzi, wazama odokotela, wazama belungu, wazama ini, but ayikho into elungayo, ayikho into evulekayo. Ngibatla uNkulunkulu ngwane undive kakuhle. Namhlanje ukuphathe na amayeza. Eli iyeza ukuthi uyalisela xa wena umuntu kunento ukuthi yakuhamba ngaphakathi kwena. Uyagula, uvukala inyawo okanye mhlambe awuthandeki, awunasithunzi, unamabhadi kumnyama, unegazi elibi, abantu abakuva. Xa ufike emsebenzini abantu bawonyanya, eli yeza eli liyakusiza lukulungise ngaphakathi kwena. Unamadliso hleli kuwe, unenyawo, unamandla aqamba abhlungu, uyasizakala apha. Thina sikwelaphi njengamanzi, njengoba bakuthakatha ngemithi, bakumosha ngemithi, bakuthumela ngamashwa, bakuthumela ngeichitho. Thina sikuvula ngemithi futhi. Njengoba kwangena umuthi omubi kuwena phezulu kwempilo yakho, thina sifaka umuthi omuhle, umuthi omhlophe, kuzonke into ikwazi ivuleke. Ngiyakumema wena osuke eRustenburg, ngiyakumema wena osuke eRustenburg, ngithi seJohannesburg CBD ngaphakathi. Uma usePark Station, kuduze ukufika la ekhaya. Uma useBree, kuduze ukufika la ekhaya. Uma useCarlton Center, useNorth, kuduze la ekhaya. Wena umuntu ogulayo, at some point inyawo zakho siphuma ibungu,
ziphuma igodi esabekayo, ziphuma ilonto esabekayo. Lembiza le izokuvulela izokulungisela. Woza la ekhaya lembiza le uyithole. Noma ufone bakuposele maye ukuthi kude kakhulu. Then kube nabantu ukuthi at some point unelumbo. Ilumbo Mkhulu ukhuluma ngani? Kunento ekuthiwa ilumbo, abantu indumba number 1 uyaleqa. Uma ungaleqi ilumbo yalidliswa, uma ungalidliswa ebusuku ilwane zikufaka ilumbo. Ilumbo uma lingene kuwe, umzimba wakho uyagula. Uma uye kodokotela kuthiwa uphethwe lokho, uphethwe lokhiya, uphethwe lokho, uphethwe lokhiya. Lana ngikuphathele umuthi welumbo. At some point kunabo baba, idandi lakho linenkinga, uyagula. Umama uyagula. Uyagula, uyahlanza, uphuma amanzi anukayo, utata uphuma amanzi anukayo, uyagula, awunuyi kamnandi. Those kind of things. Umuthi welumbo unqeda izinto ezifana lezo. Abanye abantu baze bahambiswe baye kodokotela bayokhatha inyawo because of ilumbo. Impilo yakho isiyachabala because of ilumbo. Manje lo muthi lo uzakwazi ukunqeda kuleyo nto leyo. La ekhaya silapha abantu ngemithi ngoba mina ngibizelwe ukulapha abantu ngemithi. Inkonzo lethatha abantu bayisa Embo, inkonzo lethatha abantu bayisa mhlambe ngasho ngithi eKwantu, inkonzo abantu le ibayisa back to their own roots. Njengoba kuyinamhlanje impilo yakhe ihlangahlangene, kunomuthi wafakwa. Njengoba imoto zakho za reposa yonke into yakho yakhe yathathwa kuwe, izindlu zakho zaphela, ibhizinisi lakho lawa, usekoledini awukwazi nokuphuma. Leyo nto leyo yayenzwa ngomuthi. Manje namhlanje ngiza kuwe ngemithi yokuvula impilo yomuntu. Lana ngiphethe inyamazana. Le nyamazana le umuthi okanye ikhubalo okanye impande ewisebenzisayo uma umuntu unenkinga ezungezela impilo yakho. Mhlawumbe impilo yakho kumnyama akukhanyi. Le nyamazana izovula yonke into. Le nyamazana iyakhanyisela. Ngokuyishunqisa, ngokugeza ngayo, ngokufutha ngayo, iyakhanyisela, iyakuvulela. Indlela ezimnyama njengoba kwavalwa yonke indawo ngempilo yakho, le nyamazana iyavula, iyalungisa, iyakhanyisa. Mhlawumbe ebusuku kumele kunento ehambayo endlini, uyeva ukuthi kunomuntu esiphila naye but andimazi umuntu wakhona. Le nyamazana iyakusiza kulokho. Kube nabantu abathi mina Mkhulu Hoti nginenkinga, amathonga akithi awagezekile, amathonga akithi amnyama, edlozini kuyaliwa. Uma ngiza ngapha kuthiwa amadlozi, uma ndiza ngapha kuthiwa amadlozi. Leyo muntu loyo udinga ukuthi athole ikhombo yokugeza yempepho. Leyo khombo leyo yokugeza mntawa impepho ekuhlanzekile, ibusekile, ivula yonke into yakho, konke kwazi ukukhanya. Mntaka baba ngifuna ngizwe kahle. Nge-12 zika November, 12 November 2023, 12 November sizabe siphethe inkonzo enkulu yokuhambisa abantu sibayisa empophomeni. Njengoba impophoma amanzi akhona ahlala esebenza ubusuku nemini, ihlala ikhipha amanzi amasha ubusuku nemini. Impophoma iyakhaba, impophoma iyalila, impophoma iyavula. Njengoba umuntu impilo yakhe ivalekile, akunanto ekhanyayo, ngithi kuwena nge-12 zika November ngithatha bonke abantu ngibayisa empophomeni. Fika la kule ndawo sambe nawe siyempophomeni. Masiya nawe empophomeni siyoqela umnotho. Siyobamba umkhilo komkhulu womnotho wokuthi konke kwakho kwavalwa makuvuleke. Konke nje kwavalwa makuvuleke. Konke kwavalwa makukhanye. La kumnyama khona makukhanye. Ngiyadinga ukuthi uze la kule nkonzo. Ngiyakmema Pretoria, ngiyakmema Durban, ngiyakmema Soweto, ngiyakmema Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, ngiyakmema Free State, my babo, Free State lona. Ngiyakmema. Ngendlela usogola ngayo kumele usukume ngenyawo. Ngendlela ohlupheke ngayo kumele usukume ngenyawo. Kuyimanje intanga zakho zihamba ngeemoto. Intanga zakho ziyalotsholwa, intanga zakho ziyashada, intanga zakho ziba nemizi. Wena nje kuwe nje kuthule nje kuthe du, kuthi qwaka kuwe. Kuthule nje kuthe du. Okwakho nje is just a bad story after another after another. Into embi. Uva nje ububi from into 1 to another, 2 to another. Kuloko nje kubi. Akho nto enhle enzekayo kuwe. Ngiyakumema. Nge-12 zika November, your life will never be the same again. Nge-12 zika November kuyokhanya, kuyovuleka, kuyoqaqa. Nge-12 zika November konke kuyohamba kahle phezu kwempilo yakho. Sesiyakulungisela, siyakupheka for 2024 ukuthi unyaka wakho ubusiseke, unyaka wakho ubemhle, unyaka wakho konke kuhambe kahle kuwona.
Manje ngiyakubiza mntaka ngiyakumema. On the 12th of November 2023 ngidinga ukuthi ungiphathele inhlabathi yala wazalelwa khona emakhaya wakini. Maye ukuthi ikhaya lakini alisekho, ngithole nje inhlabathi yedolophu yakokwenu. Ungitholele amasi bese ube nomnikelo ngange 450 rand. Iwona ozofika nawo. Transport included, nayo yonke into apho. Ukusetshenzwa in transport nayo yonke into. Mntaka baba ngiyakumema ngiyakubiza i12 zika November 2023 wozohlala phambi kwaMprofeti, wozohlala phambi kwaMkhulu Hoti, wozohlala phambi kwendoda enikezwe amandla ukukhula impilo yomuntu. Ngiyabonga. Hallelujah, amen. Itima akhi ujabulile. Ujabulile. Uthi into orhela makhelwane ujabulile. Ibizo lami ngimli bokho. Bakwethu umuntu ozenaye la usambona noma usele emuva inyaka Hoti ithathile mhlambe. Hallelujah, amen. Basele emuva noma bakhona. Angithi kuthwe inyoka midla abantu manje ngingithuke ngiyibuze. Hallelujah, amen. Hey inyoka idla abantu. Uma le nyoka isiza abantu Nkosi yami re batla nyengwe. Libitso la Modimo le bokwe. Kodwa ayikho ke ka mhaufela Modimo. Hallelujah, amen. Batho ba Modimo sambile sa entabeni sabuya. uNkulunkulu emuhle ngaka. Kulebwa bukani isikhathi esibuya ngaso. Lesi sikhathi esibuya ngaso sisho ukuthi kuthina kwakumele lensebenzo silala ubusuku bonke la. Hallelujah, amen. Manje siyasaba uma sibiza imihlangano abantu abezi makusebusuku bathaba ubulawa ke batho. Hallelujah, amen. Jwale ke ka ho le bona re bitsa dikopano neng motsiare. Libitso la Modimo le bokwe. Mara na kwa Modimo a itshwanele ya motho. Hallelujah, amen. Robina fela pine i1 uma ngiqeda la. Ngifuna bonke abantu abaphethe amaphepha abo. Ngiye ngathi ngiphathela amaphepha akho angithi. Ngathi uma ungena phepha ngiphathele ID yakho akunjalo. Ngathi futhi uma ukuthi ukudla kuyaphela endlini kwasha kwacima inini ngizakele rice nyana hawo phofu nyana hawo kithinte Hoti thashi ka re ka mo uyilo bona mohlolo. Hallelujah, amen. Ungiphathele zona. Ungiphathele. Hallelujah, amen. La le tlotswa mo Modimo le hlollo fatshe hle lo fihla hantle matlong a lona ke re wena o ya gude maye ukuthi kunzima ukuthi ye gude ngamonla le hotel o sana o tsamaya o phephe mntaka baba. Again. Nze leading. Ithi vuka makhi ivutha ekuwe namhlanje. Angwazanga kufinyela kweminye imisebenzi ngenxa yesikhathi. Ngena le batho abaholo Modimo. Hawo tlametsi thaba ba epalame. Hey Nkosi. Manje eminye imisebenzi ngiyenzeni ngikhathile. Empa ke tla ifeleletsa. Ngeviki elizayo mntaka baba ngisebenza abantu inyawo. Ngeviki elizayo ngilungisa imisamo yabantu. Wonke umuntu elakayazi lento. Njengoba usebenziwe ngusebenze ubuso nezandla kunesizathu. Hallelujah, amen. Manje umoya utheke mina ngeviki elizayo ngisebenza bonke abantu inyawo kuze la ungena khona kungayali into. Hallelujah, amen. Uma ngiqeda ngilungise umsamo wakini.
Next week ngisebenza abantu imisamo yabo. Sizabe singena service ejwayelekile next week. So sebenza imisamo yabantu neinyawo zabo. Hallelujah amen. Uzoqiniswa. Mobuzo uzoqiniswa na? Akirejwali. Re tswa o lokisa ntho tsa hao ngwanaka. Satana ka se utlwelle. Abanye abantu basuka la kuyoba namo challenges more. Kube kuyikuthi inkosi kungani bengiyaku liyamkonzo kodwa. Nekikene kanti ke mo modimo o lokisa nteng. Hallelujah amen. Modimo ha o lokisa ha o tsamaya ka ra smooth line. Ha o tsamaya ka ra soft life ka ro pala mirama ngwanaka. Modimo ha o lokisa o tsamaisa ka ra tsela tse magwagwa. Ka malenkosi malibusisi. Jwale ka di 1 ngcinisa bonke abantu ka di beketlang ke di 17 exabilation ke tla be ke sebetsa imisamo yabantu ukugeza umsamo la ekhaya ibiza imali engange 1.5. Hallelujah amen. Kodwa ngoba ngiyenzela ibandla angiyenzeli an individual ngiyolungisa abantu umsamo nge100 abo bana bafuna imizi kuma batla imizi abana bafuna imizi kufa mutsi ngwanaka uhambe nawo abo bana bafuna imali ke ufa chelete ngwanaka anguniki ngenayo ikhona ideni kunika ngoba nginayo anguniki ngoba ngenayo. Hallelujah amen. Motho aka ufa ntho asina yona ene ke munyane jwang ha o ka tseba nka utshusa abo bana bafuna imali ke a ufa abo bana bafuna imishado ke o nyalo kile ba bangata ba mishado bona ngani nyalo kile abo bana bafuna abantwana abafuna abantwana bakhona while life abafuna abantwana bakhona tsara ngwana kiyo motsware tsara ngwana kiyo. Hallelujah amen. uNkulunkulu akubusise konke ngakho la uyohamba nakho modimo awufe matla inhlanhla zakho zivulekile uyavuma na inhlanhla zakho zibuyisele kuwe uyavuma na inhlanhla zakho sezukuwena uyavuma na. Hallelujah amen. Beka izandla zakho phi ukhanda lakho zonke kungathi umuntu onenkinga. Hallelujah amen. Manje ngoba uzibekile izandla zakho ikhanda lakho utorapela ngwanaka uboqhala matso wa hao angikutla re kereng o tlo bua re gathi ngathwala kanzima for iminyaka engaka nengaka thapele nyane fela umuqeda uthi namhlanje ngiyanquma ukuthi angeke ngiphinde ngibuyele emuva. Hawufetsa uboqhala matso wa hao thapele tsamanje uNkulunkulu unamandla wonke ngilosi yokhanya nabantu bakho solokhu ngilosi bahlupheka iminyaka neminyaka eminyakeni yabo ngilosi yokhanya baphila ingqindezi yezikoleti anda ingqindezi yabantu anda ingqindezi yobumnyama anda ingqindezi yemikhokha. Namhlanje ngiyaqela wena Jehova Matlawuhle awuyolungisa impilo zabo awuyoshintsha impilo zabo modimo kibela ba profeta le dingaka ba leng teng mona o ile ba etsetsa rabi ka mogolefase le ka sekeng la ba etsetsa ka teng impilo yabo ngilosi ayiyoququka ishintshe njengoba esuka la ngilosi ngefikele iza ngifuna ubufakazi wena wangithembisa uNkulunkulu Imvuselelo ngilosi ukhanya ukuthi amandla akho la kule ndawo amandla akho la kule ndawo ngilosi ukhanya manje guqula impilo yabo uhlokomele ngwana motho mo lomonya le mona Jehova modimo wa khanya ho ya mahae mo ba yanti Jehova modimo wa khanya o tibele moya ya lifu o tibele moya modimo ya sesedi uNkulunkulu okhanya uqoshe ngilosi imwe bomnyama phezu kwezimpilo zabo kuyokhanya kuyovuleka makuvuleke makukhanye makulunge makuvuleke makukhanye makulunge uNkulunkulu okhokho bethu uNkulunkulu ophilayo Jehova yamandla uhle unale mata modimo wa khanya zikhiphe iqithe izandla zakho.
Babukele emakhaya ngiyathemba ukuthi nigcwele ngamandla nabusiseka ngokubona inkonzo ukuthi la enkonzweni kukhonzwa kanjani endleni yokuya enkonzweni yakwantu nokuthi futhi biza kanjani amathongo. Manje ngiyakumema ngiyakubiza ungaphuthelwa futhi ungakhohlwa. Nge-12 zika November 2023 ngikhuluma nawe umuntu ogulayo, ngikhuluma nawe umuntu ohluphekileyo, ngikhuluma nawe umuntu oyikuthi uthi mina sengikhathele ukuhamba, ngikhuluma nawe umuntu othi impilo yami ihlangahlangene ubumnyama bungizungezile, ngikhuluma nawe umuntu oyikuthi impilo yakhe awusazi nokuthi ungashona kwabantu ngayenza ini. Nge-12 zika November ngithatha abantu ngibayisa empophomeni, njengoba sihamba sempophomeni ngiyogqwalisa abantu ngamandla nokuphakama. Wena umuntu oyikuthi ibhizinisi lakho lifile, impilo yakho ifile, akusena khanya, akusena ini, emndenini anizwani anihlangani, wena ngane ukuthi kade wafeyila usukhathele ngisho kufeyila. Ngiyakubiza nge-12 zika November 2023 ngilungisela abantu unyaka wabo waka 2024 ukuthi ungene usemandleni, impilo yakho ishintshe. Ngibiza wena ogulayo, ngibiza wena oyikuthi impilo yakhe ihlangahlangene, ngibiza wena oyikuthi unezinto ezihamba ekhaya but awuyazi ukuthi yini, ngibiza wena oyikuthi uma uqathola umsebenzi vele nje uphele maphakathini ungazi nokuthi uqedwa yini, ngibiza wena oyikuthi uyaliwe. Ngiyakubiza ngithi kuwena awuze kulo msebenzi ongaka, kulo msebenzi wamathongo. Njengoba uzoza, woza nethemba, woza ngamandla, konke kuyovuleka. Ungathi ngisuka kude kwasha kwaqima kwenzala, woza ngamandla. Njengoba impilo yakho nje woyazi ukuthi abantu bakuhambela, kunala abantu baya khona bamosha impilo yakho. Manje ngiyakumema ngiyakubiza, awuhambele impilo yakho. Ngizokufaka lempande, ngiyosebenza abantu ngempande ukubaphakamisa, ngempande ukubalungisa, ngempande ukubakhulula, ukubakhulula embopheni zokuhlupheka, ezibopheni zobumnyama, ezibopheni zokugula, ezibopheni zokuswela. Njengoba kuyimanje umndeni wakini ubuke kuwena, nje umndeni wakho ubuke kuwena, wena uhleli urelaxile but uyabona ukuthi impilo inzima. Njengoba unje uyi-breadwinner yakini wena but awuhambeli impilo yakho, awugijima uze la kule ndawo. Nge-12 zika November 2023 angikuhambise ngiyisele ezweni lamathongo empophomeni uyogezeka. Njengoba impophoma igeza isusa ubumnyama, ikhiqiza amanzi amasha each and every day, impilo yakho iyobantsha, impilo yakho iyogezeka, impilo yakho iyohlanzeka, impilo yakho iyohlambuluka. Samalo namaniso hamba nathi 2023 i-12 zika November bonke abantu abahlangane e131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Uthi ngizele nje ukukhulula ubomi bami, ngizele nje ukukhulula impilo yami. Ngiyadinga ukuthi ungiphathe certificate sakho, wena umuntu oyikuthi we-graduate awusebenzi. Ngiyadinga ukuthi ungiphathele i-CV yakho, wena umuntu ofuna umsebenzi. Ngiyadinga ukuthi ungiphathele amaphepha ecompany yakho evalekile, ngizokukhulekela. I-COVID yasha yabantu, wena mfundisi ukuthi awusenawo amandla, udinga ukuvuselelwa emoyeni, awuze la kule ndawo. Ngizokukhulekela, ngizokuvulela. La uzabe uhlangene nenyanga yomoya, uzabe uhlangene nomkhulu. Mamela ngwaneso, ngibone asihlangane nge-12 mina nawe, asihlangane nge-12. Then ngumeme wena muntu oSoweto, Mpumalanga, Pretoria, Sekunda, abantu ukuthi bazungezele igoli each and every Sunday 10 o'clock inkonzo yangena e131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Siyabonga.